Kruv sa 7 kora. Roman po sjećanjima iz djetinjstva. Napisao Željko Stojanović. Beograd, 2017. godine. Gazda Vuksan mom je ocu objašnjavao kakve planove ima sa mnom. Pričao mu je kako će se grad ubrzano razvijati, kako su započeti pregovori o izgradnji elektrocentrale. Dotakli su se priče da je počela proizvodnja automobila koji trebaju zamijeniti kirijaše. Najduže su se zadržali oko planova izgradnje željeznice kroz cijelu Liku, što bi u mnogo čemu promijenilo život u ovoj zabiti. Izgradnjom željeznice promijenila bi se i trgovina, što je za gazdu Vuksana bilo jako bitno. U međuvremenu je na posao primljen novi trgovac. Učen i sposoban 30-godišnjak po imenu Božo. Živio je u obiteljskoj kući ispod brda Fortice i stare utvrde, koju je zub vremena već dobrano načeo. O toj utvrdi i legendama iz davno prošlih vremena naslušao sam se od djece koja su imala više slobode od mene. Odlazili su na to brdo, igrajući se i oponašajući stare ratnike iz borbi s Turcima. Pravili su drvene puške i sablje i po cijeli dan skakali po kamenoj kuli i njenoj okolini. Znalo je biti i raskrvavljenih glava. Na Forticu sam tajno otišao svega nekoliko puta, i to nakratko, samo da upoznam to posebno mjesto. Dolazak Čeha do Manija i izgradnja pivovare krajem 19. stoljeća otvorila je nove tajanstvene priče i maštu. Kanale i podzemna spremišta za hlađenje i sazrijevanje piva, koje su radnici danima i mjesecima kopali u unutrašnjosti brda, povezali su sa raznim mogućim i nemogućim pričama o prastarim hodnicima nekadašnjega grada. Iako je izgradnja pivovare završena prije nekoliko godina, i odrasli i djeca vrlo su brzo zaboravili kako je to izgledalo i počeli su izmišljati nove tajne i čudesa. Iz tih razloga za nas djecu, radnici koji su radili u postrojenju pivovare bili su više neki duhovi nego ljudi. Najčudnije su nam bile one priče kako je u tim podzemnim prolazima i spremištima toliko hladno da i oko Svetog Ilije radnici moraju nositi toplu obuću i kožune. Najmanju djecu koja su navaljivala da idu na Forticu plašili su pričama o tajanstvenim jaucima iz utrobe zemlje. U stvari, radilo se o jaucima bolesnika iz bolnice, koja se nalazila neposredno ispod kule, a pored podzemnih kanala pivovare.